салом ба ҳамаи онҳое ки ин лаҳзаҳо ба озоди видео канали радио озодӣ дар ютуб пайвастанд ва дар ин субҳи барвақт бозам аз экранҳои худ моро тамошо доранд. Шалои Гулхоҷа ҳастам. Бинандагони азиз, дар рӯбарӯи шумо дар оғози як рӯзи нав. Имрӯз 20 ноябр аст, рӯзи сешанбе. Хуб, умедворам ки рӯзатонро хуб шурӯъ карда бошед ва чун ҳамеша чанд дақиқа бо мо хоҳед буд барои шунидани хабарҳои тозаи Тоҷикистону ҷаҳон. Нахуст оғоз мекунам аз боду ҳаво. Ҳавои Прага имрӯз сард аст. Пешгӯӣ мешавад ки дар давоми рӯз барф борад ва ҳарорати ҳаво ҳамагӣ 2 дараҷаро ташкил кунад. Зоҳиран ҳавои Москав, пойтахти Русия, имрӯз низ барфӣ аст. Пешбинӣ мегардад ки ҳарорати ҳаво имрӯз 2 дараҷа сард шавад. Душанбе имрӯз эҳтимолан ҳавои боронӣ хоҳад дошт. гармӣ дар маркази Тоҷикистон 10 дараҷаро нишон хоҳад дод. خب اکنون رو میارم به خبرها. روز 19 نوامبر در دوشنبه سفیران آمریکا و کشورهای اروپایی با اعضای ائتلاف ضد شکنجه در تاجیکستان و شوب زندانی رقم 3 شهر خوجند را بررسی کردند. به اطلاع منابع رادیو آزادی این ملاقات شام روز دوشنبه در سفارتخانه بریتانیا برگزار شد. کوین کوورت اجرا کننده وظیفه سفیر آمریکا در دوشنبه در یک مکاتبه با رادیو آزادی گفت که ملاقات با فعالان حقوق با هدف جمع‌آوری معلومات درباره حادثه شب 7 و 8 نوامبر برگزار شد. قبلا منابع رادیو آزادی گفتند که در آشوب زندان 10 نفر کشته و زخمی گردیدند، ولی مقامات تاجیکستان هنوز این حادثه را شرح نمیدهند. کوین کوورت با رادیو آزادی گفت که قرار است روز 20 نوامبر هیئت دیپلمات‌های خارجی با مقامات وزارت خارجه و دوستانی کل تاجیکستان ملاقات کرده از آنها آخرین تحولات بعد پخش آشوب زندانی ها را سوال کنند و پایفشاری کنند که در نسبت عاملان این حادثه قانون رعایت شود و مسئولانی که دست به نقض حقوق انسان زدند به جوابگری کشیده شوند. در عکسی که چند سفیر غربی در صفحه فیسبوکی خود نشر کردند دیده می شود که در این نشست سفیر بریتانیا هیو فیلپوت، رهبر دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا در دوشنبه میریلین یوسفسون، اجرا کننده وظیفه سفیر آمریکا در دوشنبه کوین کوورت و حامیان حقوق از تاجیکستان اشتراک کردند. تماشای رادیو آزادی برای دریافت نظر فعالان حقوقی شرکت‌دار این نشست بی‌نتیجه بود، ولی در یک صحبتش در این موضوع روز 15 نوامبر نرگس زاکر و سرور اداره حقوق انسان و رعایت قانونیت بر رادیو آزادی گفت که بی‌خبری از سرنوشت محبوسان و تشویش والدان آنها بعد آشوب باعث نگرانی حامیان حقوق بشر هم شده است. نرگس زاکر و در این صحبتش که یک هفته بعد آشوب در زندان جریان گرفت گفت بر اساس معیارهای بین‌المللی باید پیوندان محبوسان و همین طور تمام جامعه در چنین حالت‌ها از سرنوشت زندانیان آگاه کرده شوند. بر اساس اطلاع دوستانی ولایت سوق در رابطه با حادثه آشوب محبس رقم 3 خوجند از روی بند کشتار آدمان پرونده بازگردیده است. مقامات گفتند که گروه تفتیشاتی عبارت از کارمندان دوستانی کل تحقیق پرونده را پیش میبرند. سرداری محبس رقم 3 شهر خوجند روز 15 نوامبر از مقامش برکنار و موقتا بازداشت شد. منابع رادیو آزادی گفتند که فیض‌الله سفرزاد بر اساس 2 ماده کدکس جنایی تاجیکستان سوء استفاده از مقام و خنک نظری دستگیر شده است. مقامات بازرسی دولتی اتومبیلی در ولایت ختلون میگویند در پی غارت مقداری کلان پول در حدود این منطقه عملیاتی به نام علنگه برای بازداشت گمانبران راه اندازی شده است. از مقامات انتظامی به رادیو آزادی گفتند که دزدان خانه یک روحانی سرشناس محلی ایشان مهریدین حمیدوف را دزدی کردند. این روحانی ساکن دهه ینگی حیات جماعت کیرو نویای وخش بوده. سالهای زیاد در قضیات ولایت ختلون همراه پسرش درس اسلامی میداد است. ترسونوف رئیس جماعت کیرو در صحبت با رادیو آزادی دزدی خانواده ایشان مهریدین حمیدوف را تصدیق کرد و گفت که صبح دیروز پلیس و مفتشان در حوله او بودند. یک مقام دیگر از نویای وخش گفت که امام خطیب دهه به پلیس گفته است که از خانه‌اش 40,000 سومانی مدل بیش از $4,000 و $6,800 آمریکایی را بوده شد. به قول همسایه‌ها دزدی در خانه سرفرزند روحانی شبانگاه رخ داده است. جزئیاتی از این بیشتر در دست نیست. زیاد شدن شمار خادمان پلیس در راه‌ها را صبح دوشنبه ساکنان زیادی ولایت مشاهده کردند.
در آغاز آوازه شد که گویا مقامات به جستجوی ماشین نو مرسدس مشغولند که گویا چند نفر را کشته فرار کرده است، ولی در ادامه روز 19 نوامبر این فرضیه تصدیق نشد. در همین حال راننده های ماشین خصوصی و کراکشان میگویند که به خاطر عملیات پلیس نگهداری و سنجیدن داخل ماشین های آنها بیشتر شده تا اندازه ناراحت کننده می باشد. راننده های همصحبت رادیو زودی در شهر بختر گفتند که کارمندان انتظامی که برخی از آنها مسلح می باشند ماشین ها را نگه داشته در برابر شخصیت راننده همچنین داخل ماشین را مفصل مورد تفتیش قرار میدهند. خب در این قسمت صحبت بینندگان عزیز به طور مفصل رو میاریم به موضوع مهاجرت در روسیه، از جمله درباره آنکه میری شهر مسکو گفته است که میزان جنایتکاری در میان مهاجران کوری کاهش یافته است. در یک مصاحبهش با تلویزیون روسیه یک سرگئی سابیانین گفت که 70% مهاجران کوری ثبت نام میشوند، پتنت میگیرند، ایزی دستان خود را میگذارند و همه این تدبیرها باعث خیلی کم شدن جنایتکاری در ولایت مسکو شده است. سابیانین در این مصاحبهش گفته است که میزان جنایتکاری تا نیم برابر کاهش یافته است. در این مصاحبهش که روز 18 نوامبر پخش شد، سرگئی سابیانین گفت که رشد نظام نظارت ویدیویی در مسکو و بهتر شدن کار پلیس باعث کم شدن جنایتکاری مربوط به مهاجرت شده است. با گفته شهرداری مسکو در پایتخت روسیه در مجموع میزان جنایتکاری از جمله دزدی و غارتگری، دزدی خانه ها و ربودن ماشین ها هم کم شده است. سابیانین افزود که سیستم نظارت ویدیویی در شهر که تمام بخش و درآمدگاه خانه ها، حوله ها، راه ها، مرکز و نقطه های تجارتی و کوچه ها را فرا میگیرد. برای سری وقت و در فرصت کوتاه آشکار کردن جنایت ها مساعدت نمود. به اطلاع مقامات روسیه در زندان های این کشور از بیش از 618,000 زندانی کمی زیادتر از 29,000 نفر آنها را خارجی ها تشکیل میدهند و از میان آنها شهروندان تاجیکستان 8,000 نفر می باشند. تاجیکستانی ها نظر به خارجی های دیگر شماری بیشتری زندانی ها را تشکیل میدهند، میگویند مقامات روسیه. مقررات داشتن پتنت کار در روسیه از 1 январи соли 2015 дар амал ҷорӣ шуд ва арзиши ин санад ки амалан як иҷозатномаи расмии кор мебошад дар ҳар минтақаи ин кишвар каме фарқ мекунад. Патенте ки арзишаш дар Москва ҳудудан 4000 рубл мебошад бояд ҳар моҳ пардохт шавад. Бино ба итлои хабаргузориҳои расмии Русия тақрибан ҳар муҳоҷири сеюме ки бо нияти кор ба ин кишвар меравад патент ё иҷозатномаи расмии кор дар ин кишварро ба даст меорад. Вебсайти Russian RT.com бо такя ба вазорати корҳои дохилии Русия навишт ки соли 2016 сохторҳои давлатӣ ба шаҳрвандони хориҷӣ беш аз 1.5 миллион патенти кор доданд. این منبع میگوید از این میان شمار بیشترشون مربوط به شهروندان ازبکستان و تاجیکستان میباشند. در جای سوم شهروندان اوکراین قرار دارند. نمایندگان همین کشورها از روی ارزیابی‌های اخیر شمار بیشتری مهاجران کاری در روسیه را گفتند که مهاجران تاجیک تشکیل میدهند. به اطلاع وزارت کارهای داخلی روسیه در 9 ماه سال جاری به روسیه با هدف کار 1.5 میلیون شهروند تاجیکستان سفر کرده است. رئیس مرکز عمومی حقوق سوا که با تحقیق تحلیل وضع مهاجران و حمله به خارجی ها بر اساس عداوت نژادی مشغول است میگوید واقعا هم در سالهای اخیر میزان جنایتکاری در میان مهاجران کاهش یافته، کار پلیس هم صفتا بهتر شده است. الکساندر ورخوفسکی گفت که شهردار مسکو اگرچند به خاطر نمایش کاری خوب خود در این مقام اظهارات داد، ولی جاری شدن پتنت و جاری شدن مقررات نو در بخش تنظیم مهاجرت کاری توانست پیش روی قانون شکنی ها از هر دو طرف، هم پلیس و مقامات و هم خود کارگران خارجی را بگیرد. رهبر مرکز سوا میگوید در مقایسه با 5-10 سال پیش کار پلیس در امر مبارزه با جنایت‌های مربوط به عداوت نژادی و ملی هم بهتر شده. گروه‌ها نسبتاً مثلا کلان و خطرناک جنایتی که بودند آنها حبس و به جوابگری کشیده شدند. به گفته او ضرورت مبارزه با بیگانه‌ستیزی را مقامات بعد آن خوب درک کردند که شمار قتل و کشتارهای وحشتناک مهاجران از حد گذشت. با این هم که مقامات و هم فعالان روسیه نظام نوی ثبت مهاجران را همچون یک روی مؤثری به تنظیم در آوردن مقام حقوقی کارگران خارجی ارزیابی میکنند. باز هم در نهایت امر ارزش قانون کنی مقام مهاجران را در روسیه در نهایت امر گران و برای بسیاری ها سنگین ارزیابی می نمایند. برای مثال دانیار عثمانوف یک شهروند تاجیک تبار روسیه که
гоҳо барои шаҳрвандони тоҷикистон ӯзбекистон дар қонунӣ кардани мақомашон дар вилояти волгоград кӯмакҳо мекунад. мегӯяд воқеан ҳам бисёр муҳоҷирон дарк мекунанд ки бояд танҳо дар фазову шароити қонунӣ кор кунанд. ба гуфтаи ӯ аксарият баробари расидан ба русия дар андешаи таҳияи санадҳои қонунӣ мешаванд ва дарки ин зарурат назар ба солҳои гузашта хеле беҳтар шудааст, вале дар ниҳояти амр гарон будани бастаи санадҳо барои иҷозаи кору иқомат ки дар вилояти волгоград ҳудудан 30,000 рубл мешавад дар оғози кор барои аксарият сангин аст. ӯ гуфт ки ин маблағ дар таҳияи чунин бастаи санадҳо масраф мешавад ва ба гуфтаи Дониёр Усмонов ин маблағест ки шаҳрвандон бидуни кӯмаки ширкату шахсиятҳои миёнрав масраф мекунанд ва ба ин хароҷоти роҳ аз қабили ҳавопаймову қатор ворид намешавад. аз ин хотир ба гуфтаи Усмонов харҷи таҳияи санадҳо аз назари боздиҳаш барои минтақаҳои дигар назар ба Москав гаронтар мешавад, чунки дар Москав бозори кор барои муҳоҷирон доманадор аст ва боздеҳи он беҳтар аст. бояд бигӯям ки Русия ки макони кори беш аз 1 миллион сокини Тоҷикистон маҳсуб мешавад, назар ба арзёбиҳои мақомот ва ҳам иқтисоддонон барои солиёни наздик маҳалли аслии даромади тоҷикистониён боқӣ мемонад. баланд будани мизони бекориву зиёд фаъол набудани корхонаҳои истеҳсолӣ дар Тоҷикистон бисёр хонаводаҳоро водор мекунад ки фарзандони тоза хатми мактаби миёнакардаи худро ба муҳоҷирати корӣ ба Русия сафар бар кунанд. дар чунин шароит зарурати аз худ кардану риояи қонунҳои ин кишвар барои тоҷикистониҳо муҳим боқӣ мемонад. бинандагони азиз, ҳарчанд мо дар ин мавзӯъ муфассал суҳбат кардем, аммо мунтазир бошед, дар барномаи хабарӣ бозам мо ба ҳамин мавзӯи муҳоҷират бармегардем. фикр мекунам барои шумо низ дидани ин гузориш аз манфиат холӣ нахоҳад буд. аз ҳамин хотир моро дар барномаи хабарӣ ҳатман ҳамроҳӣ кунед. ва ҳоло ман рӯ меорам ба хабарҳои байналмилалӣ. пешбарии мансабдори вазорати корҳои дохилии Русия ба мақоми раиси Интерпол баҳси зиёдеро ба вуҷуд овардааст. раҳбарони полиси саросари дунё имрӯз дар Дубай раҳбари нави Интерполро интихоб мекунанд. расонаҳои Британия иттилоъ медиҳанд ки сарфи назар аз ихтилофи баъзе кишварҳо генерал-майор Александр Прокопчуки 56 сола ба мақоми раиси Интерпол интихоб хоҳад шуд. дар гузашта Русия бо истифодаи Интерпол барои пешбурди ҳадафҳои сиёсиаш муттаҳам шудааст. Интерпол ки қароргоҳаш дар шаҳри Лиони Фаронса мебошад, ҳамчун ниҳоди байналмилалӣ барои боздошти муттаҳамҳои фирор намуда ба кишварҳои хориҷӣ истифода мешавад. Интерпол ҳаққи ҳабс кардани афродро надорад. мунаққидони Интерпол мегӯянд баъзе кишварҳо хати сурх ва ё дархости боздоштро барои татбиқи ҳадафҳои сиёсӣ истифода мебаранд. Украина гуфтааст ки агар Прокопчук раиси Интерпол шавад, ин кишвар узвияташ дар Интерполро мутаваққиф мекунад. дар Афғонистон бошад соли гузашта тавлиди афюн 29% коҳиш ёфтааст. агентии мубориза бо гардиши маводи мухаддири Созмони Милали Муттаҳид мегӯяд ки ба эҳтимоли зиёд сабаби ин хушксолӣ аст. дар гузорише ки ин муассиса рӯзи 19 ноябр нашр кардааст, гуфта мешавад ки соли гузашта 9000 тонн маводи мухаддир тавлид шудааст. имсол бошад ин миқдор 6400 тоннаро ташкил намудааст. як вакили мардумии Қирғизистон шикоят кардааст ки дар дохили лифт як мард, яъне ходими парламент ба ӯ дастдарозӣ кардааст. Элвира Сураболдиева рӯзи 19 ноябр дар шабакаи иҷтимоии Твиттер навиштааст ки як мард аз аввал ба ӯ гапартоӣ намуда, сипас дар дохили лифти қасри сафед, яъне бинои парламент ва ҳукумати Қирғизистон кӯшиш кардааст Сурабоеваро ба оғӯш бигирад. занон дар қаламрави собиқ шӯравӣ борҳо шикоят кардаанд ки дар ҷои корӣ мавриди бадрафтории мардҳо қарор мегиранд, вале дар ҳолатҳои зиёд эътирози онҳоро касе намешунавад. мин ҷумла дар Тоҷикистон низ таври шумо ҳам огаҳ ҳастед, чунин шикоятҳо аз сӯи занон дар ин авохир зиёд шудааст ва ин боис шуд ки ҳукумати кишвар ин масъаларо ҷиддӣ бигирад. аз ҷумла шаҳрдорӣ як гурӯҳи кориро таъсис дод ва баъди ин чанд мард барои бадрафторӣ ҳатто ҷазо ҳам гирифта. вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон як чӯпонро дар ҳудуди ноҳияи Шамсдини Шоин, Шурободи собиқ, барои нигаҳдошти ғайриқонунии автомати Калашников боздошт ва нисбаташ парвандаи ҷиноятӣ боз кардааст. кормандони полис сокини деҳаи Дилолои ноҳияи Муминобод Бобохон Назарови 51 соларо ки дар мавзеъҳои сурхдараи ноҳияи Шамсдини Шоин ба нигоҳубини гӯсфанд машғул буд, дар нигаҳдошти автомати Калашников муттаҳам карданд. Назаровро дастгир намуданд ва барои ғайриқонунӣ соҳиб шудан ба силоҳ гумонбар медонанд. силоҳ аз хаймаи
чупон пайдо ва мусодира шудааст, вале худи Назаров дар баёноти аввалияш баъди боздошташ гуфтааст ки ин автоматро барои муҳофизати худу рамааш гирифтааст. ӯ гуфтааст ки автомат аз камон дида хубтар аст. ҳоло тафтишот бояд муайян кунад ки бо чӣ роҳ ин силоҳ ба дасти чупон афтод. мақомоти интизомӣ дар ҷануби Тоҷикистон мегӯянд ки дар чанд соли гузашта даҳо чупонеро боздошт карданд ки бидуни иҷоза камонро нигаҳдорӣ мекарданд. онҳо баъди пардохти ҷарима озод шуданд. аммо ин бори аввал аст ки як чупон мегӯяд ки барои муҳофизати худу гӯсфандонаш автомат гирифтааст. дар ҳоле ки худи Назаров дар боздошт аст, наздиконаш мегӯянд ки силоҳро ба ӯ як шиносаш додааст. Каримхон Назаров, бародари Бобохон Назаров, дар суҳбат ба радиозодӣ гуфт ки хонаводаи онҳо аз хурдӣ ҳама чупону даҳмарда буданд, вале дар умрашон фикр намекарданд ки рӯзе яке аз аъзои оилаашон бо ҷурми нигаҳ доштани автомат боздошт мешавад. Назаров гуфт ки бо бародараш мулоқот дошт ва ба ӯ Бобохон гуфтааст ки ин автомат аз як чупони ҳамроҳаш аст. ӯ мегӯяд ки автоматро на барои кори дигар, балки барои муҳофизат аз гургу хук дар кӯҳистон гирифтааст. дар сурати исботи нигаҳдошти ғайриқонунии автомат ба Бобохон Назаров аз 3 то 7 соли зиндон таҳдид мекунад. хонаводаи Назаровҳо мегӯянд ки онҳо умед доранд ки мақомот иштибоҳӣ кардани ӯро мебахшанд ва раҳояш мекунанд. ба гуфтаи наздикони Бобохон Назаров, ӯ 7 фарзанд дошта, зиндагиаш аз ҳисоби нигоҳубини гӯсфандони мардум мегузарад. ва зимнан бинандагони азиз, дар Тоҷикистон ҷинояткори миёни ноболиғон ҳам афзудааст ва гуфта мешавад ки 48% афзоиш ёфтааст. мақомоти интизомии кишвар бо нигаронӣ аз ин рақамҳо сабаби аслии афзоиши ҷинояткории ин қишри ҷомеаро ба чанд омил марбут медонанд. аз ҷумла мегӯянд ки нокифоя будани корҳои тарбиявӣ дар муассисаҳои таълимӣ, ба таҳсил фаро нагирифтани ноболиғон баъди хатми синфи нӯ, муҳоҷирати кории падару модар ва гузоштани тарбияи кӯдакон ба хешовандону нодуруст истифода бурдани технологияи муосир ва ҳамчунин таъсири оилаҳои носолим дар тарбияи онҳо ба ин кор боис шудааст. бино ба омори расмӣ дар 9 моҳи соли 2018 аз тарафи ноболиғон 734 ҷиноят содир гардааст ки нисбат ба соли гузашта, яъне ба ҳамин давра 241 ҳолат зиёд аст. ҳамчунин дар ин муддат беш аз 4000 рейду амалиёти муштарак анҷом шуда, ҳуқуқвайронкунии 13000 ноболиғ ошкор карда шудааст. 98 ҳолати монеъ шудани падару модарон ба гирифтани таҳсилоти ҳатмии асосӣ ҳам ошкор шуда. нисбати ин ҳолатҳо парвандаҳои ҷиноятӣ оғоз гардааст. дар ин муддат танҳо дар шаҳри Душанбе аз ҷониби ноболиғон 20 ҷинояти авбошӣ аз ҷумла 4 адад гурӯҳӣ рух дода, дар 2 ҳолат заду хурди хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ бо истифода аз яроқи сард содир шудааст. таҳлилгарон ба ҷаҳлу ҷангҷӯ шудани хонандагони макотибро дар зери муҳити саросар аз таблиғи хушунату куштор мондани онҳо медонанд. ҳарчанд дар як соли ахир рафтани мактабхона ба марказҳои компютерӣ манъ шудааст, аммо шабонгоҳ гаштугузори гурӯҳи ҷавонон бештар мушоҳида мешавад. ахиран шаҳрдори Душанбе ҳам дастур дод ки кормандони милисияи пойтахт ба мактабҳо рафта аз ҷинояткори миёни ноболиғон ҷилавгирӣ кунанд. хуб, бинандагони азиз, дар ин қисмати барнома ё ин ки суҳбат, чун ҳамеша рӯ меорем ба қурби асъори хориҷӣ дар бонкҳои Тоҷикистон, мутаваҷҷеҳ бошед. қурби муайянкардаи асъори хориҷӣ аз сӯи Бонки Миллӣ барои имрӯз чунин аст: $1 9 сомониву 42 дирам, 1 евро 10 сомониву 70 дирам ва 1000 рубли русӣ 142 сомониву 70 дирам. хуб, бо сипос ба якояки шумо барои ин ки моро ҳамроҳӣ кардед ва фаромӯш накунед ки баъд аз 3 соати дигар ҳамаи шуморо боз дар пахши сархати хабарҳои Тоҷикистону ҷаҳон ва баъд аз ин бо тақдими барномаи хабарӣ منتظر میشه.